پشتی دروژان جبا هوزین بارانê li gelek navçeyên Herêma Cizîrê lehî rabûn û di encamê de ziyaneka mezin gihande malûmilkê welatiyan û zeviyên çandiniyê ku bi hezaran donim bi sedema lehiyê têk çûn. Cotkar jî ji vê bobelata süruştî ya ku hatiye serê wan dilgiranin. أضرار زراعية بالنسبة للحبوب واقف بها مية مو غزير يعني. بالنسبة لي أنا ضرر مو طبيعي يعني. أرضي ما قدرت أزرعها وبيري صفى معرض للخطر وخراب. Li bajarokê Tilhemîs û gundewarên wê ziyana herî mezin gihaştiye malûmilkê welatiyan. Cotkarek dibêje ku zeviyên wî bi temamî li jêr avê deman û ew niha ji gund koçber bûne. 700 دونم راحت كلها بغمرت بالمي. تابع الزومه مزرعه الزومه اني بيت ملا على الخضير تابعين لتلحميس. حالتنا مأساويه. قسم راحت على المدارس نص بعكاظ ونص بالحميس وبعضها اللي جت على ربعها قرايبها الماجيه المي قعدوا معاهم. واحنا نطلب من القياده انها تساعدنا قدر امكانها. مضرورين كثير والبيوت انهدمت بالكامل. Evrê bajarokê Tilhemîs û gundewarên wê ji milê başûr ve bi hev girê dide. Lê bi sedema lehiyê rê hatiye birîn. Lewma jî me nedikarî ku em derbasî aliyê din bibin. Yê ku li wir xelkê ziyana herî zêde ji lehiyê dîtine. û di van dîmenan de ku diriya telîfona welatiyekî wan gundan hatiye kişandin, diyar dibe ku gund bi temamî li jêr avê de maye û endamên asayişê bi qeyîkê welatiyan rizgar dikin. خبرونا المسا قالوا النهر طلع عليكم. والله شلنا عاينا وانهزمنا بالليل. كعينا الساعة 6 الصبح وان المي كلها شايلها. داري ودار اولاد عمي كلها هذه الضيعة هذه حنوة كبيرة. والدور كلها انهدت وصحنا قاعدين بالمدارس لاجئين ولا حول ولا قوة. Herêma Cezîra Rojavayê Kurdistanê naskiriye bi berhemên xwe yên çandiniyê. Lê îsal metirsî hene ku dêdahatên çandiniyê kêm bin ji ber ku ziyan gihaştiye beşekî mezin ji zeviyan. û herî kêm her cotkarekî ku zeviyên wî têk çûbe dê bi qîmeta 2 ta 10 milyon leyreyên Sûrî xwesar lêvê kirin. Candar Şernexî, Kurdistan TV, ji navçeya bajarokê Tilhemîs.